jedna reč. Wow, to ćete prvo izgovoriti kada probate burger načose. Izuće vas iz cipela. Idemo na pripremu. Na srednje jakoj vatri zagrejemo ulje i dodajemo mlevenu junetinu. Varjačom dodatno usitnimo, začinimo belim lukom, slatkom paprikom i kajenskom paprikom. Promešamo i ostavimo da krčka 7 minuta. Za to vreme da spremimo burger sos. U majonez dodajemo malo kečapa, kašičicu senfa, zatim promešamo i sjedinimo. Sada ide tajni sastojak. Sok iz kiselih krastavčića. Posolimo, pobiberimo, dodajemo malo slatke paprike i beli luk u prahu. Promešamo i naš burger sos je spreman, a i junetina nam je spremna. Za kraj je posolimo, pobiberimo i kratko promešamo. U manji pleh sipamo omiljene načose, preko kojih sipamo našu junetinu, dodajemo malo iseckanog luka, kisele krastavčiće i sada jedan od najpoznatijih sireva na svetu. Ukusni, sočni prezident burger listići. Najlepše su to. Skinemo foliju i poređamo preko svega. Sada ide još jedan red načosa, malo rendanog sira po želji, pa red junetine i još jedan red burger listića. Ide u rednu na 10 minuta. Gotovo. Dodamo iseckani iceberg preko, malo krastavčića i za kraj naš prelepi burger sos. Uživajte!